U zimsko vreme otići do mora pravi je zgoditak. Još ako je sunčano vreme, onda ste pravi dobitnik. Zgodna lokacija je Tivat. Najmlađi grad Crne Gore će vas ugostiti svojim gostoprimstvom. Dovoljno je samo da šetate, da pronađete mesto sa koga ćete posmatrati more i to je sve što je potrebno. Opustite se i uživajte. From the way that I've been living, but I know I can't resist it. U zimsko vreme otići do mora pravi je zgoditak. Još ako je sunčano vreme, onda ste pravi dobitnik. Zgodna lokacija je Tivat. Najmlađi grad Crne Gore će vas ugostiti svojim gostoprimstvom. Dovoljno je samo da šetate, da pronađete mesto sa koga ćete posmatrati more i to je sve što je potrebno. Opustite se i uživajte.